Beshung ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC thwego tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlogo tša tšona ke tše. Nico is essentially admitting to an attempt to corrupt this procurement process, is he not? I don't know whether this was true or not. Motlatšatlhogo yo a fegilwego ka sephodiseng sa Tshwane gwa TMPD Umashi Dlamini o hlolea gadikwa ka dipotšišo ka khomišeneng ya matlanga. Ke dutse ke lebeletse lebota la wela mo rakeng dipapadi ya koloba sengwe sa koloba mo tlung diaparo tsa bana di kolobile. Ledimo le maatla le dipula tša matlakadi be di gagarile dintlo le go tlogela malapa a mmalwa a šaretšwe ka provinseng ya North West. Every day have his reality. No one can expect the result or the reality of this game. Dipapading Kaizer Chiefs ke yona e swerego senotlelo sa fao sejana sa Betway Premiership se tla felela go gona. Bešung Thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mphoteme ditabeng tša lehono. Tša mathomo ke tša gore motlatšatlhogo yo a fegilwego ka sephodiseng sa Tshwane gwa TMPD Umashi Dlamini o ikhweditše a beilwe ka tlase ga kgatelelo go ya swanela ke go hlaloša gore ke ka lebaka la eng a rometše melaetša ya dipoledišano tša gagwe le Sersanta Fanny Nkosi yeo e laetša gore modulasetulo wa BEC yo a bego a ukametše kabo ya thendara ya tšhireletšo ka Tshwane le go fana ka taelo ya gore ke bommang ba swanelago ke go kgethwa thendareng yeo. Bohlatseng bjo bo beilego ka khomišeneng bo akanya gore bommamoratwa ka bonya thendara yeo e be e le ngaphešea e le go khamphani ya tšhireletšo ya morwarragwe Nkosi le khamphani ya El Shaddai e le go ya yo go latifatšago e le morwa wa moratho wa Dlamini. Dinyakišišo ka ga ditatofatšo tša bomenetša bja kabo ya dithendara tšeo di hlasetšego toropokgolo ya Tshwane di laetša gore motlatšatlhogo wa TMPD Umashi Dlamini o tsebišitšwe ke Nico gore dikhamphani tšeo go ratwago di ka hwetša thendara di filwe modulasetulo wa Bid Evaluation Committee e le go Victor. Nico is essentially admitting to an attempt to corrupt this procurement process, is he not? I don't know whether this was true or not. People might claim sometimes. Go ena le gore a tšee dikgato ka tshedimošo yeo go latofatšwago a ihweditše go Nico yena o ifetišeditše go Sersanta Fanny Nkosi gore a ifetišetše go CFO Gareth Mnisi yo a fetotšego ka gore ke sekasekana le yona. Phetolo yeo ile ya tsoša dipolelo tša gore Nkosi e be e le mmaditsela go majiša dihlong a. Did you investigate this further? Did you conduct any investigation into whether a Victor had been compromised in any way in relation to this bit? No, I did not do so. Se se tišetša ditatofatšo tša gore go phatlalatšwa ga lenaneo la dikhamphani tšeo di swanelago ke go hwetša thendara go ra gore Mnisi le Nkosi le Dlamini ba be ba ikemišeditše go radia thendara. From what I was told to say, he wants to give the CFO to check for compliance in order of priority. I wouldn't accept that statement that it was to rig the tender. Ditšhielletšo di tšwela pele ka labobedi. Motšwasehlabelo tiragalong ya mothuntšho wa mantšhwago le Bellarmine Mugabe e le go morwa wa mopresidente wa maloba wa Zimbabwe Robert Mugabe le motswalagwe Tobias Matotse o tla lefelwa diranta tše dikete tše 400. Sipho Mahlanko e le go moleta dikgoro o go beetše tiragalong ya mothuntšho ka February gomme o šetše a lefetše diranta tše dikete tše 250 gomme o kolota yeo e šetšego e le go diranta tše dikete tše 150. Seo ke go ya le ka monyakiši wa molato wo Colonel Craig Raj yo a bego a fana ka bohlatse dingangišanong tša go bebofaletšwa sekwebo. Raj o boditše kgorotsheko gape gore go swanela ke go tla ka kotlo e thatana kgatlhanong le bobedi bjo ka ge ba sa bolele nnete gore sethunya seo se šomišitšwego tiragalong yeo se kae. Go bonagala ge Sipho Mahlangu monno yo e le go a thuntšhwa legaeng la ga Mugabe a ikgogetše morago molatong gomme ga bjale go bogega o kare o tla ba le tšhelete o e bonagalago. Lephodisa leo le nyakišago molato le kgontišitše pele ga kgorotsheko gore Mahlangu o šetše a lefetšwe mašeleng ao ba lelago kotara ya milione gomme go sana le ao a letetšego. He told me he met with a family member
and he was paid a sum of 250,000 rand. And on the same day, which was yesterday, he said a further 150,000 rand will be paid to him in cash. Mugabe o ile a ipona molato wa go ba ka mo nonageng ka ntle le molao le go thunya e fela molato wa mafelo wa mana le tiragalo e nngwe dibeke tše pedi pele ga go thunya legaeng la go la ka Hyde Park. Molatofatša mmogo le yena Tobias Batonotsi o ipone molato wa maiteko a polao go thibela toka go phethagala go tshela melao ya bafaladi le go swara thunya ka mo go sego molaong gomme se ke se ba botšhotšisi ba nyaka go balatofatša ba babedi ba tlholelwe ka sona. Pointing of a firearm, I'm asking for 12 months direct imprisonment. For the second charge of illegal immigrants, section 49(1) of Immigration Act, I'm also proposing for 12 months direct imprisonment. For accused number 2, the charge of attempted murder, where the complainant's former tongue was compensated, I'm asking for 5 years direct imprisonment. We're prepared for it, and I think we have counted their argument in as far as our submissions in respect of sentencing are concerned. Ka tlholo e letotse go fiwa beke o e tlago ka re sa buša re amogela Thobela. Lekala la botšhotšhisi wa bosetšhaba ba NPA ka Gauteng le re go ka tlalletšwa melato e mengwe yeo e lego gona kgatlhanong le monna yo a latofatšago ka polao ya mohlaba mokgoši Marius van der Merwe yeo a tsebiago gape ka latlhatse ka komišeneng ya Mahlanka. Madiphandile Sotheni e le go leloko la sephodisa sa tlhahlo yeo e tseneletšego goba Special Task Force o hlwile a tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Brakpan Lehono. Sotheni o latofatšwa ka polao go rulaganya polao maiteko a polao le go swara dikolo ka moo go sego molaong. Molato wa Sotheni o išitše kgorotsheko ya selete ya Boksburg moo kgopelo ya gagwe ya go dira beila e tla theletšwa go matšatši a mararo go tloga ka la 18 kgweding ya Mei. Go tše dingwe maikutlo a ile godimo ka Mahikeng go latela ledimo le maatla le le gagarile go dintlo le go tlogela malapa a mmalwa a šaretšwe. Seo ke go latela temošo go tšwa go ba lekala la kakanyo ya boso ka Afrika Borwa ba SARS ya dipula tše maatla mo matšatšing a go latela e le go seo se godišago letšhogo le go se dudušege ka ga go phuhlamaga dintlo tša bona le gore di ka senyega go ya pele. Pula e matla e sentse thata kwa mafelong a le mmalwa mo Mahikeng e rutlomolotse dithulelo mabota a thubega le go thuba matlhabaphefo. Malapa a le mmalwa a setse a gaeletswe baagi ga bana kwa ba robalang gona le bokgoni jwa go ka aga sešwa. Ha ntse ke dutse ke lebeletse lebota la wela mo rakeng dipapa di a koloba sengwe le sengwe sa koloba mo tlung le diaparo tsa bana di kolobile. Bana ga ba ya sekolo ne le bana fela ba they had gore ba tse responsibility leng gore e masisi le bone ne ba riska ka matshelo because ne ka nna re bantse ba le ka fa le bota lela ba wela. And being a single parent it's not gonna be easy gore ke kgone go emisa this. Ba ditirelo tsa maemo a bosa ba tsebositse gore pula e tla tswelela gona mo profenseng. On Monday, we're seeing much more of partly cloudy conditions with a 30% chance of showers and thunder showers mainly over the central and the eastern parts of the province. Moving along into Tuesday and Wednesday, isolated to a sketchy chance of showers and thunder showers are still expected, especially for the central parts into the eastern areas of the province. So in a nutshell, we're expecting partly cloudy conditions today with cool temperatures and a 60% chance of showers and thunder showers. Bathati ba puso ba re pula e matla e nang ka diphefo e tsweletse go senya ditsela le matlo a baagi go ralla profense. Lefapha la Tlhabololo ya Loago le SASSA ba lekotse ditlhokego tsa ba ba amegileng mme ba tswelela go aba dithuso. TLB le yone e rometswe go thusa go tsamaisa metsi go tswa mo mafelong a rwaletseng. Lefapha la Bosetšhaba la Kago ya Matlo le rometse setlhopha go netefatsa tshenyego ya matlo. Lefapha gape le tla fana ka mafelo a bonno a nakwana go baakanya meago e senyegileng le go kwadisa ba ba tshwanelwang ke go newa matlo a di-RDP. Bathati ba puso ba re dimmasepala tsa selegae tsa Rustenburg, Mahikeng, Moses Kotane, Kagisano Molopo le Matlosana di amilwe thata ke dipula tseno tse di maatla. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Go mepijana go potšišo ya rena ya letšatši re rile go letetše papadi e kgolo ya dinatla tše pedi tše ka Soweto ka Sontaga mme ra botšiša gore
na Kaizer Chiefs e na le bokgoni bjo bo tseneletšago go fenya sehlopha sa Orlando Pirates o sa bjalo tlakalela Facebook bjalo ka Gilbert Masiema ore sehlopha sa ka sa mamorato ha ile go Kaizer Chiefs se tlo itefeletša go fenya Orlando Pirates gobane se re kušitše bohloko tikologong ya pele Makgatlela Daniel yena ore ga ke bone Kaizer Chiefs e na le bokgoni bja go fenya Orlando Pirates ka Sontaga kudu ka ge Orlando Pirates e nepile go thopa sebjana sa Betway Premiership lenyaga e upša le ge go le bjalo nna ke re ya gešo ke ya ka godimo letlakaleng la X Banzo Shai ore ke tšea pene ke a ngwala a makhosi ke tše pedi Pirates e teng go tla fenya batho ka Sontaga Pirates e tla fetoga selalelo sa Phefeni Glamour Boys Mashabela Mutupa yena ore ke tloga ke gana gore Kaizer Chiefs e ka fenya kgatlhanong le Orlando Pirates ga bjale Chiefs ke sehlopha sa ka e fela thaloko ya bona ga e tanyešedi Chiefs le Pirates di tla raloka ka Sontaga ke tshepa gore Chiefs ke sehlopha se se kaone ga bjale seo se nago le kgatelopele bobedi bja dihlopha tše bo ikemišeditše ruri ke tshepa gore Chiefs e tla fenya mohlomongwe ka nno ye tee go lefela goba maleka a leelang kgokolo re tla di bona ka Sontaga Pirates we re rata ka bofela ore e tsamaya le wena boya yo ke a leboa batho ba ešo ka SABC ditaba nna ditaola tša ka dimpotša gore sehlopha sa rena sa makhosi se tlo feta ka dintlha tše tharo go lefela la Orlando Pirates and ditaola tša ka ke a ditshepa re lebogile maikutlo ke nnete di tla ba di kgatlampana ka Sontaga ka FNB fao manaba magolo a ka Soweto a tla be go antšhanagang ka phapošing kgašo re na le balatedi bagolo ba dihlopha tše ka bobedi Tate Masilo Machaka ke molatedi mogolo wa sehlopha sa Kaizer Chiefs Brada Modau ke wa Orlando Pirates Baga Machaka le baga Modau re a lamogela ditabeng tša sepedi nka re kgotso ke a leboa re fitlhile ka mo lapeng la SABC ke a tshepa ga ona dintša ntho nngwe le nngwe e bofilwe go lefase go jwalo re botseng lena baga Machaka go thuke lena le swerego senotlelo se le se segolo sa Betway Premiership le sa re bjalo gore ke nnete le se swere ka nnete re tshwere wa lefase ene ke sepela Modau ena e banye go bona senotlelo se bene ke tšhabe o montšha sona gare ba re kwisitše botlhoko malaba le maobane ka ba re file dino tse tharo le fela beno ka sebaka se ka la morena ke re ka nnete makhosi re itukisitše haholo ene o kole le mokwedisa wa Orlando Pirates motlhatši wa Orlando Pirates le ena ga mokgwa a tšhileng ka gona mokole gore o re ka nnete e ka se be papadi e bonolo against the Phefeni Glamour Boys ka mantswe a mangwe wa lefase kwa FNB ka la morena rena re thusitše haholo ene ra tshepa re a dumela gore ka nnete 3 points tshwantse ye kwa Naturene gare ka nnete o lebelela sehlopha sa Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns ba rata ka moka gore ba nyala ka moka na bona be nna ke tshwantse ke choose gore na league e ya kae ka nnete le sefa mang senotlelo se gana motho re mfang sona wena a re emele ka la morena re kgone go bona gore na the Phefeni Glamour Boys ba tlo dira bjang against Orlando Pirates Modau ke ratla ke ka mogolo meemelang ka bona mathomong bele sena tshepo go mohlahli go ne bjalo re ka re le makatša keng le meemediša keng dumelang SABC le bogele ko magaeng season a thoma re na le tshepo ko motlhatsi wa rona re losile game tse pele ka o letelelana so ba bangwe ba se ba le tshepo but because re ne team re ne ra itse gore e bjang e hlakane so re na le tshepo because ke ye league no last season this time is league team Sundown ye we see number 2 ka about 10 points 9 points but this season ke head to head neck to neck so season ye Betway Premiership Orlando Pirates rank lo ba mo ga sona senotlelo ro sinka senotlelo ko Chiefs was first half Chiefs ka February re chape 3-0 so ka Chiefs itse ko rena ko Orlando Pirates ba tse Dr. Kizamtown o tse ko rena so this ka Sunday because ke tsatsi la ke reke la mirapelo so konwa silalelo nna so a no silalelo a onwa beli onwa e 1 so ka ba shapa champion score 1-0 ka Sontaga o ta re tlhompha ke mo kwele botlhoko ka lo le ena ke wa heso akere e re a kwana o lebelela Chiefs le Pirates nowadays especially ba balatedi ba rena re sepela ka moka le after game re ba mmogo
be ke nana o ska ra ntlhomphe wana mme ka mantswe a mongwe se go tshwanetse ke dire favor to Mamelodi Sundowns tsholo ka mantswe mo kana morena ngwana mme ke mo fa 2-1 fela e be ke a feta go ja bofodile mo Orlando Pirates le sa le gona mo go etaetsa o ka re Kaizer Chiefs e boetse se tlwaeding sa yona sa go fenya re ka re go fetologile eng goba ke selo se re ka se tlwaelang go ya pele goba go na le ka mogole fetotseng mawa ka gona le dirileng ya go lebella stopper sa Perfect Lama Boys malalo mo bane he re palla go ne sha dino go lebella re khumana di baga je dintsi kwa pele mare empa re palla go ne sha dino bena ka sebaka se gona go bona re ha re sa ntswa seno se 1 or tse pedi je tharo se strefela re ka nna re ntsha le 3-4 o ya godimo ke ntho re ya re thabisa golo ene o bapalla ba padi tsa rena o tshwana le bo Mutusha Balala le bo Silva le bo Lepo o gona go bona gore ka nnete ba itse maikarabelo o tsore jese e boima ya imela wa lefase a tsore ne ya Pirates ya imela ya mare rena ya imela beno ba tseba botlhokwa ba gore o je stopper sa no Pirates le ba go ditse ba rena o bo tshiretse botse ba bolla ka gore this time around o kwa Pirates de ka se je Kaizer Chiefs ga bedi ka season e teng ha gona gale motao le dumela gore le ka ngaparela maemo a pele go ba go fihla le jajile mafelelo number 1 ke a rona this Betway Premiership ke a rona so Kaizer Chiefs ke team ya kwa hae season I thoma re file ba bapadi because re bona gore Kaizer Chiefs ya teka ra fa Thabo Munyane ra fa Paseka Makho ke team ya kwa hae so comes a Sunday ne re winner then re letse pele ke one game at a time so ki Sunday ki derby Kaizer Chiefs ke khale isa je Pirates and was ka le bala ba Kaizer Chiefs ore kwa rena se thibathibane ba re ke chain ke khale motho o na le 18 clean sheet up to 17 clean sheet so a ke tsebe go Kaizer Chiefs ke mane motho a ta kora go chain because ko mora ke tswere captain Sivisi ke na le Evergreen Jenny Woto ka mo ke na le Sibelebele ka mo areni mo ke na le Mbatha ke na le kitchen makao a o tshoge ebile Chiefs namtsi akutsuwa Chiefs because Chiefs no itile ibuya ko Polokwane idirule Polokwane 0-0 and nemo Kashapa Amazulu 3-0 ko Orlando so I'm happy because both teams litla mo game ni Chiefs drawile Pirates win so on a time I guess face na time arolele kadina machaka ba re what not no Pirates tshwana le nyatsi go mfa le dintsi then tomorrow to expose re go butse ntwe teng wana o mmetha ba yena o go betha wana re go butse fela ntwe wana ka ra on tlhompha wana and mo SABC re go fe 2-1 wana mme ke fetsa nna ne ke tlo tloela fela o re gone o tja league beno a ke sa o tloela ke re makhosi ka fela a reng FNB re ntwena ka nako re gone o ja Orlando Pirates tango re le sa re 1-0 ya ke sa re 1-0 and then tweng ke ba letile kwa hae a re kene stadium early in time re ska anwa ra ho tlela dikoloi so re batla bona di fene ka fela re fitla hantle re kene hantle stadium ska ba so ke dumela ke re molaetsa o botla fa ke Machaka le go yena go jwalo re le bogile ntate Machaka molatedi mogolo wa Kaizer Chiefs ntate Brata Motau wa Orlando Pirates re le bogile kudu na go ya lena ka mo hao re mo tshware before banna mara after game ga so tshware ngwana amen ba ge shudi taba tsarna di fella mo ga jwalo go latela ka kanya maemo a boso ga itsedi mashibe ganyago ke yo ga botse mogedi wa SABC 2 ke rata go dumediša le go amogela bošegombo re itemogela dipula ga ke re lebelela tša bošegombo ge re lebelela jwalo re lebelela gona godimo go na le Limpopo Polokwane go na le kgonagalo tša dipula re tsenelela gona go la Freistata go tsenelela gona go Northern Cape go na le kgonagalo tša dipula ka tše 10 ge re tšwela pele jwale le tšona dipula tšela re a di bona di sa le gona re lebelela gona go Northern Cape dipula ke tše maatla ga re lebelela bogareng ba naga dipula ke tše dintši ka diperesente tše 30 go sasa ge re tšwela pele jwale le tšona ba
tlhaloganyo ya boso ba re lemoša gore go tlabe go na le pula tša matlakadibe re lebelela gona north west re tsenelela gona le gona free state northern cape le go tsenelela jwalo dikarolong tše dingwe gona go la eastern cape ge re lebelela jwalo go la go sasa gape ba santšane ba re lemoša gore go tlabe go ne le kgonagalo tša dipula tša matlakadibe ke re itlhokomele ge re le northern cape re tšwela pele jwale le tšona re lebelela gona go sasa go la gauteng dipula tše le re boletseng ka tšona re itemogela tšona di gona re lebelela pretoria ka tša 20 re lebelela johannesburg le ferry ene ge 20 re tsenelela gona go la limpopo go sasa re lebelela dipula tšela di santšane di le gona ge re lebelela gona thoho ya ndou sanene le polokwane moletše le gona ga matlala di gona ge re lebelela wena o leng ga sekhukhune le gona bakersfort ga sekhukhune re lebelela gona ga moloi le gona glencowe diphagane le ga mašhabela le mokopane ka tša 24 ge re tšwela pele jwale le tšona ge re lebelela gona go la mpumalanga go sasa sekhukhuza ka tša 26 emalahleni sekhunda le gona verina go tlabe go ntšene le pula ka tše 17 go provinceng ya kwazulu natal ge ntše re tšwela pele jwale le tšona dipula le gona di sa le gona ge re lebelela ulundi ka tša 27 re lebelela lady smith le gona dipula di gona kokstad ka tša 23 go eastern cape go la go sasa le gona re tlo itemegela mesarasarane ge re lebelela gona maletswai dithegile ke tše 10 ngumba ka tše 20 le gona re lebelela kwano joli 32 ge re lebelela go provinceng ya go sasa go la western cape re lebelela beaufort west dipula di gona go tlabe go ruthetše ge re lebelela hermanas le gona ka tše 25 ge re lebelela le gona george ka tše 30 ge re lebelela gona go sasa go la northern cape go dipula di sa le gona re lebelela appleton ka tše 20 kurumane le gona kimberley dipula di gona ge re lebelela le gona sutherland ka tše 22 ge re tšwela pele jwale le tšona ge re lebelela gona go la freestata dipula tšela di sa le gona kronstadt le frankfort bethlehem ka tše 17 ge re feleletša jwale gona go provinceng ya rena go la go sasa go la north west re temogela dipula tšela di sa le gona rustenburg ka tše 20 re lebelela le gona mafikeng ka tše 20 taung le gona ka tše 24 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko